tau no ke da fefu ya iro ke demi abage rami fa oha hau de adre lo walangi sa bele moroi bagi raera ni hafefu ba keriso Yesu mengadrita moso wa wate de aga soaya ber ba omasima bayadae so kita de aga badar romadima ma adre so khema ba fahal aga hi hau ni amoni fa avoto bade de ma hadia ke luaha dar romadima ba deizo aya ya aga Yesu Keriso yadu amira talifusa berrewo ba miku khada ma khadre ene pa wasisiwa dua ngahena 20 tabaso muri bazura Matayo faza sara Matayo faza dola fitu ngawasara itifulu imanetar mai logolangi ba menomo luo ba mamagelo tra ere sebua fefu abuza tua panwa adre ba Yesu baba mudu ya iya bala bebo iya la ohe la be badanga kumatu filato bame ila yuda adre sinomanga belinia la etu huku ba mangesa de dunia ba ifuli zitelu mafulu rufia ba gere sebua baba zatua panwado imane horeg minowa beli trozi le horeg balamane haba fuli khema faiki e visa ba itibo ba kusali rufiadre ilau mofana moi ia muhie pakinia balahale rufiadre ira ere segua lamane le tola tabe e banaga me ela me belidro ba magole ira balabe e beli benua za mezi boboa adre nibe elevate zikoli adre la be etri benua adre benua dro iruki malkhadre badao iter niwa Yeremia adre sama ele me imane balahale zitel mafulu rufia adre beli nifate beli adre nifate rauno Israeli beli balabe beli benua za mezi boboa adre o ni wa zo ayakh rekeda dar mai lo balangi irama ina ira talifu sefefu ni umasio ba khazwa ita Yesu Keriso me dua ngahana felebitu silale no faudo babalukata bagorah wasibua gereja-gereja Lutheran ba isagere ulidana ni fanua ba Namibia so sabwaza de ni de ku irama ina talifu sefefu fehede presiden LWF me imane me ibotohi so amakhaita ba tema matuho imane ba basernesa dewasa ini dalam khasana bisnis dan pasar bebas segala sesuatu diperjualbelikan. Lebih dari itu keselamatan pun diperjualbelikan, manusia diperjualbelikan dan ciptaan diperjualbelikan. Itulah sebabnya Lutheran World Federation LWF berkomitmen agar salvation not for sale, por eso musul de adre tenga amabal, human being not for sale, niha adre tenga amabal, and creation not for sale, ni bewoy adre fefu tenga amabal. Ira ama ina ira tan fefu faudu badae karomai lomalangi kheda ma khadre te fatuna kheda ni hasimanga boli ya ia zokte yuda na tau sisi heza moro yuda de ya yade moroi bapanua kariota haya ia zitenga moroi bapanua Galilea moroi bazifele dua ni faho Yesu hana watola tetuyu ia tobali ni faho Yesu berme yade ira ama ina talifusa soba atua-atua o Roma kheda dania wa ifadu sitede yuda ade Yesu to bali solorohe ukheta ma bagina te yadaela mane to bali budhar o Roma kheda ira ama ina ira talifusa fefu moroi ba
daromalilo walangi wa Yuda adre wa hewa eno tomali ia ni faha Yesu bahiza no tobini de fahegusa de faolu alua baba orenia moroi bada romailo walangi ni basoda ma sote lunga bale sisto bali angerenuada ba berfufuan si fofana va sinotobali ni faha Yesu sinotobali tanah Yesu sinotobali solo Yesu hewa i otoi ni faha muri bama bali heleni matetes eluahania solo silo faroi hadia yazino iserra basino iromo khazamahal bahiza irama ina tola tobali si mga beli na no ifonaha ba de dunia ka fukha ba me promane na no ibebe ni hadre amwata ba ulu alu leba de dunia hewa isifa khania hewa samahal hewa ikanifusa ba na nosa ai ibebe ia fa anani fa atebaha ba fa ulu alua ba tola mane kembali ya si mga beli menjadi pengkhianat. Dah zalua kejuta. Kembali ya si mga beli Yesu, hewa Yesu ada gurunya samasa, hewa Yesu ada norazo sang beli esi kulidan. Si dua Yuda ada le ifororongo ba mangelama aba mene sino ifa ema kenya Yesu. Si dunia fatua le te etu hukuma Yesu ba ifangelama Yuda adre so me delukan si fofona me oroma kauloma de dunia bakanaa me sodra alave sopa yuini ahe Yesu foma fanika samua si baboni tohare Yesu tohare Yuda itena wadra alave adre enana ibe enai gefe ma beli vanika samuadra babanolo sinumana beli itu baga vanika adra sebuah beli baga Yesu. Si dunia famangilama Yuda dae ba adra itena waya Yesu. Ni mane Yesu bagota wami ba lema male so sinumana. Bahiza lehadoi ifalua bangeredu bada Yuda ito hukumana zo masing-masing di dunia. Si dua famangilama si dua ya me orudu mga ira bago basa-fasa. Ifangilama dan ifahao Yesu imane wa bago taluara so si mga pun. Bahiza hadia zalua ira amaina i osile mana da Yuda hadia ni wa Yesu. Berno ibo ya kefe si telu ngafulu rufiafiru. Si afuria famangilama Yesu ke Yudade ia da me io pahal dadra jadi tengah io pahal wasoba kotalwara io pahal dadra hani hazi mga polinia mi mane Yesu si falulu mga keku dazi mga poli bahagia ni wa Yuda Matayo 12 nga wasi 5 ilaw manofu Yuda imane maya odo samahal ba imane Yesu ya iya ni wa irama ina ira talib sefefu hena no te opaha Yuda vaya ya samasa zimanga poli Yesu bahiza lehenia fanatede ber zitelu mafulu rufia fire ba lehenia fangabuli fori tobali ia simanga poli Yesu sitelu moroi bada romalia de adeni ilata bade tobali kangerin wada yeda fangesade de siletude taromo wa meno ila Yuda wala huku Yesu la forefa ba avena sokhenia baniasa sokhenia mangesade ifangabuli kefe ifazabili bakusani bahiza no aho terlambat pertobatan yang terlambat hanya zalua no te etu huku Yesu ya da la forefa batenga hada meno sokhenia baniasa
sinangia me na ifuli ia babangada fa akhde de lobalani. Batenga daw nilaw niya iraama ina talifu sa fefu. Mui ia ihie bakinia. Da eva nge sa todo sila todo. Fa bebe betero. Menoyo si tengaga Yesu me de lukali. Bahiza alua khania bangesa todo. Alua khania bamalalini era-era. Batenga mui ia ihie bakinia. Ifuli ia iadre ba akhde lobalani. Si Eva, moroi ba berhuadre, oroma khada badai ko ira ere seua. Tobali ira sane esele-sele. Batenga hada la opuna esele-sele da baba munu Yesu. Ba meno ifangamuli khera zitelunga fulu rufia fir Yuda. Ba la opuna esele-sele da la early lebate zikoni. Nahia potosimata. Iramai na ira tarif se fefu duhu va fefu da oi fama duhu va hadia zinotefa ele sanadresa ke mesiadre moroi baga mabugula di sifufena ba tefanua ia ba kezoaya ita Yesu Keriso. Alaya ni oguna ga fuka tobali sama dua. So masing-masing de ma siasa gafuha. Iramai na ira tadi fusefefu. Tobali fanenawa kheda ia da da romalina. Na ugui tobali ita sama baniha. Na ugui tobali ita si mga boli. Moroi ba duho ka batunewade ba Rafael efnomeke. So sa kwa behede mekeno imane ni ha adre tenga amama. Nataromo mehege dai rama ina ira talifu sefefu badananiha. Ba itera tede da zalwa mefuna. Wa i otarai nautu sivelelima ma abad ke-15. Ya ia da alua woweli bafamabaniha. Terjadi apa yang disebut dengan praktek jual beli manusia. Lahala nongoniha murbadai bala famaba bisyefu. Alua dao yung naray me na falua iratraba Aceh ba itahu ke dania ke kolonial Belanda. Irege hadia zalua atono noniha ni famaba si tobali sohalewe de fonasi bapanua ba perkebunan ba mahezo te famaba ira. Berdao na tarongo mehede famama ba fomoliniha ba ihabui ita ononihare fa ataku faluka bangarengar berme di famama iramai na ira tadi sefe fumukuna ita tengoni ba abenada nya tebato ba mama ba fomolinihare berhentinya perbudakan budak menotohare do resum sodelo defi hene asiwa moto afelezara le hadisa samava niha basobeli niha ke badannya. Itu artinya bahwa misi Allah kabar baik itu membebaskan dari praktik yang terjadi soal jual beli budak. Ya dai irama ina iratan kusefefu mukuna tasofu hadiah meno merdeka Indonesia. Hadia meno tohare duria somusodede, hadia meno so agama badana Indonesia. Si manekhe da badana nihadre, hadia le hadoi saai alua vamabaniha. Ira ama ina ira tadi fusefefu, so tesedra iru kita ina. Zile so lima ngabalo, fabe ya icara fauma mefun. Ia dae si fefena alua bamaba famaba niha tapi sifat pinipini jual beli manusia secara sembunyi-sembunyi. Dae ni fotoi human trafficking, penjualan manusia. Badana Indonesia yo tarai defi dua ngahena afeleun. Irugi dua ngahena afeleziwa. Terali 5.000 niha sino te famava
basoi luar negeri. Dai si fufuna human trafficking. Alua iruki dai badani Indonesia la famawa niha ewa ai si Pilipini. Si dua, famawa ni fo ulihada. Jual beli manusia dengan kulit adat istiadat. Fehede beli kana asikunya ira ama ina ira tali sefefu lege na ba behede bebe masing-masing banononiha. Lege na baga modu gelwa hahada bangowalu badanudara. Bahiza asesi i alua trekeda na alua balewa baniha adre asesi tobali amabal ba oholiwa. Asesi so tawar nawar irege dania terang otuzuta biaya ni ukuna haber walewa ba situhunia edena wa faudu ba ho sino irai ufayake ba sino numale wa bebe adre situhunia tena amabal ba oholiwa na alua dae pagolo ita sababani sitelu famabania sile Roma ya ia zalua balala haleu na so perusahaan so badan usaha so pengusaha itemazo haleu bahiza ifo haleu teramo ribazifele tuaja banona sa ide gazi ide peligele batola teteteda jual beli manusia secara halus atau secara tidak kelihatan seolah-olah legal, seolah-olah faudu bagoi-goi basi dunia alua bangosabuyu. Ini juga tergolong penjualan manusia. Si Eva famava telah hukum di samusa, ifamava telah hukumnya samusa. Fauma asesi alua daerah itu pemilu kada pilek irama ina ira tali sefefu bagi note da asese ifamava de la dunia niha fama kefe si dua ngotu iruki lima ngoturi da ekoi tola tewa penjualan manusia berbehede khemazima maukhu bahala kuci mafah basi afuria ya ia da famava niha fama femana bully pengkhianatan pada tahu kita sisi mekeno irama in talif sefefu alua be manga beli ade justru ni falua zifahu si sabwa orahua si sabwa ngafu si sabwa omo bama si sabwa angobulo Yuda tengah haba justru kepercayaan Yesus tapi menjadi pengkhianat. Irama ina ira talif sefefu ternyata pengkhianatan datangnya dari dalam dan bukan dari luar. Muguna ta'ano fuli. Ya ita banonya keriso bagi neta rehadia lesito bali ita si mga puli Yesu. Na balala ba urida si Roma asese tafamava Yesu adre molo zo masih dedah. Adre badar mai lo balangi malkadete kauni ita fefu. Enau bui o fakake ita afuha. Tobali sama baniha. Enau bui o fakake ita so masih dededa. Fa anani fa atemaha fa ulu alua. Ireke tobali ita si mga buli. Enau isi turu tafalua zo masih lo balangi meniha adre no hili lo balangi. Baba kezo aya ita Yesu Keriso faudu ni wa banita de badede va no semua beli ni hadre do Yesu da evang helinya dai tolo ita lo balangi baba ibu de ni adre ya mangadre sawagele da romani meswai de botohi badede ma ba kauni raga ena bitobali si manelu da si mga beli ena bitobali sa mabaniha palalaba auri si Roma si lima fosate si numaromo ena isi tuduhu tobali ka aga sopro roge lalaba auri niha menosi beli
niha adre dome botome badome saya guys Kristus no do babaru fasalahima da lima irege no sifaluka fa de braga sifaluka fa morefi. Ya.